Hello, my name's John White. I'm British. I was born in the city of Birmingham in England, but I've lived and worked for many years in the city of Belgrade in Serbia, working mainly on public relations for the European Union. So I've got to know and love this city and this country very much. And one more thing. I'm married to a Serbian lady, so that makes me, so they say, a Srpski zet, a son-in-law of Serbia. During the many years I've lived and worked in Belgrade, I've got to know a lot of distinguished people. But I would particularly single out the late Dr. Žarko Vuković. Now, Dr. Vuković was a medical doctor, but he was also heavily engaged in researching and publicizing the work of the British and other humanitarian missions which came to help Serbia during the First World War. In doing this, he also helped to improve relations between the Serbian nation and Great Britain. I got to know Dr. Vuković while translating many of his texts into English. He was a passionate researcher and publicist, and was certainly an unchallenged authority in his chosen field. However, despite the time we spent together, I can't say that I got to know him completely. And thus, in what I might call my research into the researcher, I'll be helped by someone who was very, very close to Žarko, his son Nenad, a Belgrade lawyer. Nenade, imaš li neku fotografiju svog oca? Ja sam spremio da ti sa zadovoljstvom pokažem jednu fotografiju koja je meni posebno draga. Izvoli. Aha. Gleda ovo. Mlađi smo malo. Tu smo otac i ja na Zejtinliku. To je, može bude neka 82. treća godina. I po čemu naročito pamtiš svog oca? Ono po čemu, pored onih svih lepih i malih sitnih stvari koje vezuju oca i sina kao brižnog oca, supruga, ta njegova posvećenost. On nije prihvatao ne kao odgovor za bilo šta. To su bila relativno nezgodna vremena. On je okupljao neke strance, bavio se nekim stranicama istorije koje nisu bile u tom trenutku toliko prihvaćena. Mislim da samo neko kao što je on može da osvetli neku stranicu koja je bila dotle u mraku tim svojim entuzijazmom. Takve se stvari ne rade činovnički, nego samo uz veliku ljubav. I reci mi, kako je Žarko uopšte počeo da se bavi temom skotskih žena? Moj deda, a njegov otac je bio oficir u Srpskoj dobrovoljačkoj diviziji na Dobruđi i Žarko je, prateći njegov ratni put, vidio je taj dolazak 1916. Elsie Inglis, njeno umiranje sa srpskim vojnicima, tako je počela priča. U početku je to bila porodica, neko književno veče, neki feljton u novinama, prosto su se ti krugovi sve više širili, pa do današnjeg dana kada je ipak to dosta ostalo zabeleženo u našoj istoriji. A tvoja majka, kako je bila njena uloga u svemu tome? To se radilo sve sa nekom ličnom ljubavlju i voljom i onda je ona bila neko ko se tu najviše, da tako kažem, pored mog oca time bavio. Da idemo kod nje, jel? Kako da ne. Biće drago da nas dočeka, mislim da će biti zanimljivo. Nenad and I are on our way to visit Mrs. Vera Vuković, Nenad's mother and the widow of my friend Žarko. I'm hoping she'll be able to tell us just what Žarko's motives were for doing his research. But meanwhile, just who were those Scottish women? Srbija 1915. godine. Zemlja je potpuno razorena ratom. Posle napada Austro-Ugarskog carstva na malu balkansku državu, ostalo je hiljade mrtvih i ranjenih. Hladna zima i nezapamćena oskudica hrane neće biti ništa u odnosu na patnju koja će doći u proleće. Velika epidemija tifusa zahvatila je preko 1 milion ljudi. U velikoj nesreći Srbija ipak nije bila sama. Mnogobrojne medicinske misije savezničkih zemalja, a pre svega Britanije, već od leta 1914. godine
pomagale su unesrećenom narodu i ranjenim vojnicima. U jeku epidemije tifusa januara 1915. u Kragujevac će tako stići i potpuno opremljena bolnica sa 100 postelja. Bila je to prva u nizu sanitetskih jedinica škotskih sifražetkinja. Dobrodošli. Bolje tebi našla. Bali. Verica, reci nam, koji su motivi vodili Žarka da se bavim temom britanskih humanitarnih misija u Prvom svetskom ratu? U svojim udžbenicima istorije ni kao srednjoškolac, a ni u udžbenicima na medicinskom fakultetu nije nailazio na mnogo podataka o Prvom svetskom ratu, a posebno ne i pogotovo ne o žrtvama i o patnjama naroda. Zato je sebi postavio zadatak da toj temi posveti svoj istraživački rad i to je, boga mi, potrajalo nekih dobrih 30-ak pa i više godina. In the period after the Second World War, a veil of oblivion settled over the story of the brave humanitarians who came to save Serbia. Žarko Vuković could not find almost any sources which could confirm the scale and the character of that heroism. Bilo je više dokumenata, naravno, o ratnim događanjima, o bitkama, o pobedama, porazima, povlačenju, a malo ili skoro nimalo o žrtvama i o stradanju naroda. Searching further afield, Žarko turned to foreign sources. A great help to him was a book written by an Australian publicist called Monica Kripner. That book was one of the first to bring into the light of day many magnificent examples of courage during the Great War. Posle poznanstva sa Monikom razvilo se jedno veliko prijateljstvo i Monika je bila velika pomoć kad je trebalo organizovati dolaske gostiju iz Britanije i Škotske. Koliko je Žarko bio strastven kao istraživač? Kako je izgledao njegov rad? Nekad je ljudima možda bio i dosadan jer je uporno insistirao na tome da se nešto što treba da se uradi, pa počevši od obnavljanja ove lepe česme u Mladenovcu koju je inicirao i dok nije 85. na ovoj divnoj svečanosti i ponovnom otkrivanju česma ponovo zablistala u svom punom sjaju, gde su evo on i Monika sretni među brojnim Mladenovčanima i gostima koji su došli da tome prisustvuju. The Vuković family was surrounded by a wide international circle of friends and colleagues. Every year, after visiting the monuments dedicated to the humanitarians from the Great War, they would be warmly welcomed into Žarko's home and afterwards to the British Embassy in Belgrade. The crowded agenda could sometimes give rise to tricky situations. 10 ih je bilo, ja mislim, oni su boravili u Mladenovcu, ali su bili i gosti ambasadora Petera Halla u Beogradu. I sad je između Mladenovca i dolaska na prijem trebalo da budu gosti u našoj kući. Pojavljuje se Žarko koji je otišao u Mladenovac da ih dovede. I ja rekao, malo ste poranili, ali mi još nismo ručali jer smo bili tu Monika, Nenad, Iva, ja, nas jedno 5-6 i ja sam spremila ručak, jel? Onda je neko od gostiju rekao, kaže, ali i mi nismo ručali, Žarko nas je pojurio iz Mladenovca da stignemo na prijem kod ambasadora i onda smo Iva, moja jetrva beba i ja od ručka za 6-7 napravili ručak za 20. Pričamo dosta o kulturi sećanja, o sećanju
na žrtve, osjećanju na vredne pregaoce koji su došli rizikujući svoje živote da pomognu Srbima, koliko ih se mi sećamo, koliko smo im se odužili. A da li smatraš da se javnost i odužila u dovoljnoj meri Žarku? Da li smatraš da njegovo delo i dalje živi? Da li se ono produžuje? Su stranci, pogotovo strani predstavnici koji su bili u Beogradu sve ove godine, da su, moram da kažem tako, a i oni sami su to govorili, učili od Žarka i saznavali od Žarka podatke koje nisu znali i da su uvek svi bili duboko dirnuti na ovim komemoracijama i prosto u neverici da i posle toliko godina u srpskom narodu žive priče o dobrim vilama ili kako su ih zvali male sive prepelice zbog njihovih sivih uniformi, pa je jedna od njih svoje dnevničke beleške objavila u jednoj malenoj knjižici Mala siva prepelica, Little Grey Partridge, i gde posle njene ćerke pričaju da ih je ona uspavljivala pesmom Tamo daleko. Vera, možeš li da nam prečitaš pasus iz Žarkov knjige? Ono što ću vam pročitati, to je par reči koje je ambasador Australije John Hoyle na večeri koju je priredio u Žarkovu čast rekao: ja znam šta lekari rade. Moja žena je lekar diplomatskog kora Australije. Lekari leče ljude i pomažu im. Ali sve do sada ja nisam sreo lekara koji leči istoriju kao što to doktor Vuković čini. Research into Dr. Vukovic would not be complete without throwing light on the historical context of the humanitarian missions to Serbia during the Great War. And thus, we've come to talk to a young and brilliant Serbian historian who has been involved in this subject for many years. Profesore Rastoviću, kakvi su bili britansko-srpski odnosi 1914. i 1915. godine? U britanskoj javnosti, ali i u političkoj eliti, postao je veliki broj uglednih stručnjaka koji se zalagao za što bolje međusobne odnose i na čelu te grupe prosrpski orijentisanih i britanskih diplomata i političara nalazio se David Lloyd George, koji je bio između ostalog od 1916. godine i predsjednik britanske vlade. Također želeo bih da istaknem vrlo pozitivno pisanje koje je britanska štampa imala o Srbiji, odnosno srpskom narodu na početku Prvog svjetskog rata. Kakva situacija je Srbija se našla u početkom Velikog rata? Srbija je početkom Prvog svjetskog rata svakako bila izložena velikim represalijama od strane Austro-Ugarske, Nemačke, a nešto kasnije i bugarskih okupatora. Ali pored tog problema, odnosno te nevolje koje je zadesio srpski narod sa stranom okupacijom, drugi veliki problem je bila činjenica da je Srbiju zadesila ogromna humanitarna katastrofa, veliki broj izbeglica, ali i raznih bolesti koje su harale po Srbiji, koje su desetkovale stanovništvo. Tako da, pored problema sa okupatorom, Srbija bila suočena i sa ovim, da kažemo, medicinsko-humanitarnim problemima. Aleksandre, okosnica istraživanja i interesovanja mog oca je ta ogromna demografska katastrofa koja je pogodila u tom periodu srpski narod. Kakve su bile posljedice te katastrofe? Posljedice su bile ogromne. Srbija je mala država sa 4,5 miliona stanovnika, ali to što je Srbija doživjela tokom Prvog svjetskog rata, to je nezabeleženo u evropskoj svetskoj istoriji. Srbija je izgubila otprilike 30% svog stanovništva. Procene su naravno različite, ali postoji neko uvreženo mišljenje da je tokom 4 godine ratne okupacije, odnosno rata, na prostorima Srbije nastradalo preko 1.300.000 ljudi. 370.000 vojnika je poginulo. 850.000 civilnog stanovništva je nastradalo, što umrlo, što ranjeno, što nastradalo na neki drugi način.
I pored svega toga, znači, stanovništvo stradalo u ratu, posljedica rata, u sukob na frontu i tako dalje, onda smo se suočili sa problemom te humanitarne katastrofe, odnosno posljedice tifusa i tako dalje. Koji mogu da bude motiv tih žena da dođu ovde i da prožive sve to što prožive, da se mnoge ni ne vrate i da ostanu i dalje, da kažem, zaljubljene u Srbiju i neko ko podržava Srbiju do kraja svojih života, većina njih? Po mišljenju to su moralni razlozi, jer to su žene koje su ostvarene u svojoj struci, to su bile ugledne lekarke, ugledne medicinske radnice, bilo je tu i plemenitih žena, bila je baronesa, mnogih i baronica, jedna vrsta moralne satisfakcije, želje da se na taj način dokažu i naravno želja da pomognu ljudima. Ali čak i potreba da se na neki način izađe iz te, rekao bih, udobnosti. Profesore, molim vas, pročitajte po vama značajan pasos od knjige doktora Žarka Vukovića. Naravno, ovdje se radi o jednom vrlo potresnom izveštaju o stanju u Srbiji, koje je dao John Kingsbury iz Američkog društva za zaštitu dece i, kažem, na jedan vrlo potresan način pokazuje i ukazuje na tadašnju vrlo dramatičnu situaciju koja je vladala u našoj zemlji. U Srbiji nijedna banka ne radi. U Srbiji nijedna škola nije otvorena. U Srbiji državni univerzitet je zatvoren, a zgrade delom porušene. U Srbiji pogotovo nema lekara ni srpskih bolnica, a svuda vladaju zaraze. U Srbiji po radnjama skoro ničeg drugog nema da prodaju osim životnih namirnica. U Srbiji izvesni predeli bi gladovali da nije pomoći Američkog crvenog krsta. U Srbiji niko nema dovoljno odela. U Srbiji nema goriva i gotovo nigde sredstava za osvetljenje. U Srbiji nijedna fabrika ne radi. U Srbiji nijedan rudnik ne radi. U Srbiji nema sredstava za prevoz, ni železnica, ni konja, ni automobila, ni gazolina, ni teretnih automobila, samo malo volova. U Srbiji samo jedan mali deo normalnih javnih poslova se obavlja. U Srbiji skoro nema ljudi između 18 i 50. U Srbiji nema deteta ispod 3 godine. Srbija ima da počne iznova da gradi stopu po stopu celog organizovanog života jedne zemlje. New York, 15. decembar 1923. godine. Doveo sam te ovde ispred zgrade Srpskog lekarskog društva da ti ispričam jednu anegdotu vezano za ovu zgradu i za mog oca. Aha. Radi se o ovim pločama koje je on postavio i interesujući se šta je sve potrebno da se ploče postave, kada je shvatio da je procedura prilično komplikovana, birokratizovana, mislim da je prokomentarisao, pa ja ne bih doživeo da se to postavi i uz pomoć jednih merdevina, bušilice i jednog radnika ploče se osvanule na zidu, stoji danas, tu se odigravaju komemoracije, polažu venci i jedan su lep spomenik. To je tipično Žarko. Super. To je lepa priča. Da, lepa priča, istinita i ima dokaza prijateljstva između država i Žarkovog rada. Tipično Žarko. Tipično Žarko. Another reason why Nenad and I have come to the headquarters of the Serbian Medical Association is to meet with a long-standing colleague and friend of Dr. Vukovic. His name is Dr. Vukašin Antić, and he's a surgeon from the southern town of Vranje. Together with Žarko, he was responsible for setting up a series of memorial monuments across Serbia. Dobrodošli. Antiću, baš mi rado da vas vidim. Doktor Antiću, kažite nam nešto o profesionalnom profilu doktora Žarka Vukovića. Šta je bio njegova lekarska specijalizacija i u kakve je to veze za temom Prvi svjetskog rata? Žarko Vuković je bio specijalista socijalne medicine i radio je u Saveznom zavodu za zdravstvenu zaštitu i bio je šef gerontološkog odseka i svakako da je bavljenje socijalnom medicinom i demografijom kao delom socijalne medicine uticalo na to da on bude fasciniran pre svega žrtvama u Prvom svjetskom ratu. I kakva je bila vaša uloga u zajedničkoj saradnji? Žarka sam doživljavao kao svog duhovnog oca. I on je, čini mi se, možda i neskorno da to kažem, u meni video nekakvog naslednika, nastavljače te njegove ideje,
da treba stalno pisati i podsjećati da je Srbija u stvari nije bila pobednik u Prvom svetskom ratu i da je svaki rat besmislen. Do kakvih ste rezultata došli u vašim istraživanjima, Žarko i vi, zajedničkim? I kakve su posledice tih razaranja i stradanja srpskog naroda do kojih ste došli? Žarko je uvek spominjao Johna Maynarda Keynesa, tog jednog od najslavnijeg britanskog ekonomistu, o tome kako je Keynes u svojoj toj poznatoj knjizi Ekonomske posledice mira samo za Srbiju je stavio takozvani human capital, gubitak u ljudskom kapitalu. To je Žarka naročito fasciniralo. Zaključak u svemu tome bi bio da se Srbija nalazila na granici biološkog opstanka. A to vidimo i danas, da demografski pokazatelji govore da je veća populacija ljudi preko 65 godina u odnosu na mladu populaciju od 15 godina. Da li smatrate da Žarkovo delo živi, da je napor koji ste zajedno ulagali bio vredan truda? Da li je nešto ostalo? Mislim da je borba bila vredna truda. Žarko je bio prvi koji je počeo da izvlači iz zaborava misiju škotskih sifražetkinja koje su došle u Srbiju, da, ako mogu tako da kažem, da umru od ujeda vaške, da umru u srpskom blatu. A nisu samo u pitanju istraživanja, nego veliki napori Žarkovi da se ostanu trajna obeležja o boravku misija. Vrnjačka banja, Bajina Bašta, Sremska kamenica i na kraju ja moram da spomenem Vranje. I spomenik posvećen bolnicama žena Škotske, a i srednja medicinska škola se zove po doktorki Izabele Emzli-Hatton. Da nije bilo Žarka, svega toga ne bi bilo. Doktore Antiću, pored vas je knjiga doktora Žarka Vukovića. Molim vas, pročitajte nam jedan pasus po vašem izboru. Vrlo rado pročitaću pasus koji najbolje ilustruje ono za što se praktično celog života borio, da se žrtve u Prvom svetskom ratu srpskog naroda praktično nikad ne zaborave. Srpsko lekarsko društvo predlaže da neke zdravstvene ustanove dobiju imena legendarnih savezničkih lekara i sestara u Prvom svetskom ratu. U Srbiji sa retkim izuzecima malo je obeležje koje podsjećaju na te ličnosti i tu nepravdu bi trebalo što pre da ispravimo, izjavio je Tanjugu dr. Žarko Vuković, glavni i odgovorni urednik lista Lekar. Prema Vukovićevim rečima, više od 1 milion ljudi u Srbiji stradalo je u Prvom svetskom ratu, svaki treći život bio je izgubljen. Sanitetsko osoblje je takođe pretrpelo ogromne gubitke. Od 346 lekara, koliko ih je tada bilo u Srbiji, 146 je umrlo od tifusa, a samo jedan je poginuo na frontu, navodi dr. Vuković. Srpski narod je u Prvom svetskom ratu podneo ogromne žrtve koje nemamo pravo da zaboravimo, jer zaboraviti žrtve znači ubiti ih drugi put, rekao je dr. Vuković. Žarko Vuković was particularly fascinated by the personality and activities of Dr. Elsie Inglis, the founder of the Scottish Women's Hospitals. One of her nicknames was the Lady with the Torch, and she was indeed a leading light in the Great War, when she conquered the hearts of Serbs with her unselfish efforts for the greater health protection of the civilians and soldiers caught up in the war. This brave suffragette was decorated with the Order of the White Eagle and the Order of St. Sava by the Kingdom of Serbia. Nenade, zašto je Žarko bio toliko fasciniran za Elsie Inglis? Da, Žarko je zaista Elsie Inglis stavljao, on je sve te medicinarke izuzetno cenio, ali je tačno da je Elsie Inglis stavljao iznad svih. On je smatrao najvećim humanitarcem svog vremena. Ona nije bila avanturista, ona je bila neko ko je došao da pomogne u punom saznanju o teškoćama na koje će naići. Uhvatila se sa njima u koštac, tome je posvetila ceo svoj život, pa moram da kažem i samu svoju smrt. U Mladenovcu postoji jedna predivna česma sa pijaćom vodom posvećena doktorki Inglis i idemo sada na tu česmu gde ćemo se sresti sa Novicom Babovićem koji je sarađivao sa mojim ocem
i koji će nam nešto ispričati više o toj česmi i njihovoj saradnji. Novice, znamo da je doktorka Elsie Inglis bila je istaknuta pripadnica suffragetskoj pokret, suffragette movement u Škotskoj. Pod kojim okolnostima je i zašto je odlučila da dođe baš ovde i da pomogne srpskoj vojsci i narodu? 12. avgusta 1914. godine održan je sastanak Edinburškog odbora sifražetskih društava Škotske. Elsie Inglis je na tom sastanku predložila da se osnuje jedna bolnica čije bi osoblje sačinjavale samo žene. Njen predlog je prihvaćen i sledeći predlog je bio da se ta bolnica ponudi Britanskom ministarstvu rata, a ukoliko bi oni to odbili, da se ta bolnica ponudi savezničkim armijama. Elsie Inglis je zakazala sastanak u Ministarstvu vojno Velike Britanije. Na tom sastanku ponudila je usluge bolnica škotskih žena britanskoj vladi. Međutim, jedan umorni službenik je strpljivo saslušao i odgovorio je: draga gospođo, idite kući i sedite na miru. Naravno, Elsie Inglis nije sedela na miru. Ona je nekoliko dana posle tog sastanka ponudila usluge bolnica škotskih žena vladama savezničkih zemalja. Prva jedinica bolnica škotskih žena za Srbiju stiže početkom januara 1915. godine u Kragujevac. Novice, kakva je bila uloga Elsie Inglis koja dolazi u Srbiju? Kakva je situacija ovde zatekla i šta je u stvari tačno bio njen posao? Šta se od nje očekivalo? Ona je preuzela ulogu koordinatora i rukovodioca i nadzornika svih jedinica i svih bolnica škotskih žena. Znači, bolnica u Kragujevcu koje su držale 3 jedinice, bolnice u Valjevu, bolnice u Mladenovcu i bolnice u Lazarevcu koja je formirana avgusta 1915. godine. Kako su je Srbi doživljavali? Da li je stekla njihovi poverenje i naklonost? Srbi su prema Elsie Inglis i uopšte prema ostalim članicama bolnica škotskih žena imali odnos ljubavi, poverenja i velikog poštovanja. A kakav je odnos imala Elsie Inglis prema srpskom narodu najbolje se vidi iz perioda kada je bolnica škotskih žena po okupaciji Srbije krajem oktobra 1915. godine bila povučena i preseljena u Kruševac. Ona ostaje sa ranjenicima i bolesnicima srpskim u Kruševcu i 5 meseci provodi u Kruševcu lečići i brinući se o srpskim vojnicima i civilnom stanovništvu. In February 1916, on the orders of the occupying authorities, Dr. Elsie Inglis was forced to return to Great Britain. However, the Serbian people and army had enough time to pay their debt of honor to the brave suffragette from Scotland. Na ovoj fotografiji koja je snimljena septembra 1915. godine vidimo doktorku Elsie Inglis kako stoji na ovom mestu ispred ove česme koja je podignuta njoj u čast i u čast bolnica škotskih žena. Ovu česmu su podigli vojnici Moravske divizije prvog poziva i to je redak primer spomen obeležja koje je podignuto u toku trajanja rata i za vreme kada su ti ljudi kojima je ona posvećena bili tu prisutni. Samo osvećenje je bilo veličanstven čin. Tako je. Samo osvećenje je bio veličanstven čin. Osvećenju je prisustvovalo 5 sveštenika i zvaničnici
civilnih i vojnih vlasti i ono je predstavilo zaista najiskreniji i najdublje izraze zahvalnosti i poštovanja prema svemu onome što je doktorka Elsie Inglis i na čelu bolnica škotskih žena uradila za srpski narod i za narod i stanovništvo Mladenovca. Profesor Babović stoji skoro tačno na mesto gde je 1915. godine stajala Elsie Inglis, ovako s desne strane. Jeste, ovdje je stajala doktorka Elsie Inglis i ova fotografija je zaista dragoceno svjedočanstvo tog vremena. Kada smo već kod ove česme, ispričao bih vam jednu priču o početcima koja na lep način, čini mi se, oslikava entuzijazam mog oca, njegovu posvećenost i upornost. I na ovom putovanju kroz vreme, ja se za trenutak iz 1915. prebacujem 1980, čini mi se 5. kada sam prvi put sa ocem došao da vidim ovu česmu do koje on došao. To je bila praktično močvara, teško se do ovde prilazilo, nije postojao ovaj prilaz, nisu postojale stepenice. Tih prvi naši dolasci su bili prilično ovako pionirski poduhvati, ali polako se taj krug širio. Uključila se opština Mladenovac, uključili su se naši britanski prijatelji, potomci ovih divnih i slavnih žena. Novice, molim vas, možete vi nam pročitati pasus iz Žarkove knjige? Kragujevac, januar 1915. Bolnica škotskih žena. Vidite, mi se nalazimo u vrlo tužnoj zemlji, ali to je najodvažnija zemlja u Evropi, bez izuzetka. Ovde njihovi najbolji ljudi stradaju na sve strane, ali nikad se ne žele i nikad ne pomisle ni za trenutak da se predaju. Srbija je ponosna zemlja i ne želi sažaljenje drugih, mada je jako opustošena u 3 posljednja rata. Srbija je jedna mala i divna zemlja i svi smo je jako zavoleli. U našoj bolnici leže vojnici, skoro dečaci, koji ponosno pokazuju svoje ožiljke iz 3 rata. I knew Žarkov for nearly 30 years, and these photos have certainly a lot to tell us about those times. But I have a photo here which will give us a broader framework to this story. On this spot stood the British Council's English reading room. It was the symbol of a golden period of cooperation between Great Britain and the former Yugoslavia. Generations of people, particularly young people, got to know British culture and history here. Now, in regard to British-Serbian relations, Nathan and I are going to have a conversation with British Ambassador Denis Keefe to find out more how Žarko Vuković contributed to improving those relations. Jesi ponio kravat? Sam treba ponesem? Pa kravat? Otkud to sad, nisi mi rekao? Pa, mi Britanci, mi volimo formalnosti. Evo, idemo kod ambasadora, moramo kravat. Ajde. Poneo sam, šalim se. Dobar dan, dobrodošli u Elsie Inglis House. Dobar dan, gospodine ambasadore, hvala. Ambassador, please tell us how the Elsie Inglis House got its name. Bilo mi je to veliko zadovoljstvo pre 18 meseca, kad sam sa predsjednikom Republike Srbije mogao da otkrivam ovu ploču, jer veoma prijatan deo posla kao ambasadora je da odavanje počasti svim građanima Srbije ili Velike Britanije koji su doprineli našoj zajedničkoj istoriji, naše zajedničkim vrednostima. I Elsie Inglis je bila heroina
doktorka i stvarno je doprinala našoj zajedničkoj istoriji. I ovdje rezidencija britanskog ambasadora nije imalo ime. Tako da ja sam odlučio da zašto ne? Gospodine ambasadore, koji je po vašem mišljenju bio motiv tih žena da dođu u Srbiju koju u tom trenutku nazivaju zemljom smrti, bolesti, gladi? Prvi motiv je bilo humanitaran. Oni su bili doktorke, bolničarke, oni su vidjeli problemi, oni su se odlučili da pomognu. Mnogi iz njih su bile članice safražetskog pokreta. Oni su htjeli da nešto radi kao žene. I ja sam veoma ponosan da moja matka, na primjer, je bila doktorka iz Škotske, jer ova priča je tako značajna. Referring now to the cooperation, the many years of cooperation between the British Embassy and Dr. Žarko Vuković, what kind of projects was Dr. Vuković involved with the embassy, and how successful were they? Nažalost, ja nisam poznao doktora Vukovića lično, ali kad sam bio u različitim mestima u Srbiji, kao što su Mladenovcu, u Vranju ili u Kragujevcu, bilo mi to uvek jasno da doktor Vuković je radio nešto veoma značajno. Kako biste ocenili Žarkovo delo posle ovoliko godina koje su prošle? Da li smatrate da je bilo vredan truda napor koji je ulagao? Srbija i Velika Britanija imamo zajedničku istoriju. Dosta komplikovanu zajedničku istoriju. Ali uvek ima ove zajedničke vrednosti. I vidjeli smo, na primjer, ove godine kada je princ Charles i vojvodkinja Cornwalla bili u Srbiji, da možemo uvek da nađemo mesta, da nađemo priče gdje imamo ove... Koje nas spajaju. A ja mislim da posao doktora Vukovića, posao ovih hrabrih žena, to je za nas danas primjer. Finally, Ambassador, please read a passage to us from Dr. Vuković's book. In the name of His Royal Highness the Crown Prince, in the name of the Serbian government and of the whole Serbian nation, I have the honor to convey through you the expressions of our highest gratitude to the noble daughters of the great British nation who have risked their lives and sacrificed their freedom for the health and the good of the Serbian soldier and the Serbian people. The Serbian nation will never forget what the Scottish women have done for them. Yours very sincerely, Prime Minister of Serbia, Nikola Prašić. It seems to me that the culture of remembrance is well developed in Serbian society, but it used to be aimed more at marking wartime heroics than towards humanitarian actions and personalities. The work and the legacy of Dr. Vuković has certainly helped to change that practice, particularly in relation to the Great War. And for that, we owe him a big debt of thanks.